Kaseng ki samla Congress ni ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kabalatip lengkot kum ka MPYCC ka angnot ban penklanya ka rukom trekam jongka da ka bah kini ka sngi ka khandai trik unailar arajar arpulai kum ka dak ban pen I shiki wai ka mensi madang syakri kala kentiu ya kalama jongka habakran chikilat patai khubor hadir mala pendep ya jing kentiu lama uba Henry Kharmuti Vice President ka MPYCC ula ong bakum ki samla Congress Kishim ya kene ke kabu ban pen ke im tmai biang sa hisin ya ka parti bat ka jingken teu ya kalama kalong shi banta ban beteng ya ka jing syakri bat kumjuru ban ken mai ka sngi sedang trekam ki samla Congress karui India ne ka Indian Youth Congress Foundation de hakawai pat kalyang ula ong ba ka jingwan biang unong ilam ka parti Rahul Gandhi kumuduk hot ka ying darbar thau ain lok sabha hadian ula sya asloi shipor kalong ka bori ka parti hi berok kawai bakan nang yang suthi dapok ka jela hakari hi berok kawai bat kumju haki jela shite lambingi ken thop ya ka jela Meghalaya Kinetrik August Azhar Pulai Mila Rakhe ka Indian Youth Congress Foundation de berkoi ke India di man ki Pradesh Youth Congress District Youth Congress Assembly Youth Congress ni Rakhe kini kasni dakaba kintiu kalama jongka Indian Youth Congress ki office ki jongi ke roket de kene kasniru kedi kadak demi kena samla dongin kentu iki kena para samla jongka jela jongi dari India ke jongi ba kamensiam ba syakri hak enang salang kamensiam menora ke jingie ke jingie trelang di kena samla ban kentiu ya ke enang salang ya ke jela ba khamtam ke jongi menang kiyo bul kiyang kata kasti odama bam bala kasti odah lor kejingral ki kod bana Gujarat ni kum ka parti kum kita kisamla bala poka kongres ni semua yok musim ha lor ka ruling di Supreme Court habakut ni iba justice prevail ni I baru ba nim dei bendu jengkermen namar haman ka benta jong ka imlang salang ni wala poka riru tengdon kita ki riu ki beri orang ba ki ba perkhat syai ni social fabric jong ka ri jongi kajingwan yawan biang jong Rahul Gandhi po ka parlimen po ka Lok Sabha kan de kajing kui karihi namar kumangi I wen leader ba Ahmad ba khamlong pau ha ka bakren Rahul Gandhi ka sawai ka perthai ber koi tingi dan kam ki brio ki balong statesman ki bakren kajing ba jong ki lana ki ba shampap ka jingwan jong Rahul Gandhi biang ha po ka Lok Sabha ngets kem kadi ka bus ka parti kongres berkhamtam ya kari India hi koi